ade na ward no mu amede ma so mo ho ba na wato atwe ade no bedu nya saa yesu siremfo so ye wo akwala bisa no onye nipa ade so timi da no wo o ma me no papa da no obema nana akwachi no wapia benante a o ma chetere to fo no wasan da no nipa beda wo anaju 2 o'clock ana obi oba bi betumi atana se anaju 10 11 na wo kodware wo wura dware abo adeja no e wona mo ti awaro ti be ma bi obaba be su pebia na wo be yaso ode awaro obia no wo be wu mo ti eno be kwa kuno e bi akwa asha me nya ware abuso me yesa ware ma wo bua na kwa asha se mo abuso na animunya beba o memma mo aduro mo be dware memma holistic memma pons memma pencil de betu ani achi abuso na ware beba fie mo Memo bibia akwaba edeba tuma GH so na yenna yenim ye mama evangelist Dr. Reverend Mama Pat adodo na nim se friend no ye na Agradaa enra da na ya de a okopie mo court ne so police force and so sanumu say Afia biblical ede ne ho nsem aba beto ye court say omosa so nchi ne bionu nyina ne say mra na oye konfo no wo de Afia biblical no nakedness ebeto ye ne tender TV so eti wo say abanka bi manuti ye che no na ye san so nya ne ntia ne ti sanso beli ni biem we na Ghana fo bi se ya chi na sa beli ni no fa so e wo so ne chie no de ben mo chi na ma nipa wo di case ni be hunu se emra ne ye adwuma bia ma na sesen ana se mra na akoso be pepe sa ne ye ba be di hu nkomo ka me ho na me ko ma me guest akwaba ma me mo akwaba yeah mo ho te se me ho ye pa na so e boko na adwuma mo e adwuma mboko da nyame ase de na ekoso wi asese de ekoso na me de abo no Ghana for say ye Agradaa ye beli ni tentem side o monte ase enye ye chi nipa na mo nche na so Sunday we ga chi wa beli na wo chi na okwa na osa akwa de chance na say we di kan okwa to no chese we di bem Agradaa wuni akwa Aisha meseraw pa tie de me na wo kan me nua enyina ye adwuma baako meseraw afutu amede ma obeya ba bia na feso koji suman no mesero ko mo ho na kwaka cho mo se mafanya me eni ntina ma hye suman na amode ama me no ba mafom mo mfa nche me enti sa wan bele ma no 3 to 4 days ebesa achi no bio eya na asam na to Agradaa no ebi kura wanim ho hwe serious na me no kanu wonim wo hwe ni akọ petere de abesa no enya nipa na omutwa ntorogu no so na yesa motie na otu ongu pasase won somo mo biom na wantimi ansan omo ankoma omo wura no ma watu omo ahira ma wo munnim omo kuro omo kwan no omo na presen sa no omo ni omo kuro omo kwan so omo timi ha obi waji obi suma aba esom won pa safa no kwa na so akwaje wonua bi ba ana wadanfo bi ba we you made one person na betene bia de na wasa woye a wotimi kwaja na wia sase wonko ebia me kase nya na ode ne bank ran na kumase ana setakura dia nko hunim hoda wati hodi so onim hoda na wode wajja na jeje mu se kwo he ni wokofa na kurom ka so ofiri boku so ofiri bolaga so ofiri tamale so ofiri obuase dun Kwawu na wajja na jeje mu se kwo he ni woko he ni woko sana de na kwa ye okay wo ba beje me se dure wo me ho me de ma ho ba me akua fa dure ko fa ko bo ho ban ana jika wai fo bo ho ban me bo ana wo mpade na wo so ye na wan fa mere me no wa to atwene ade na wo ade no mu amede ma so mo ho ban na wa to atwene ade no be du nya saa Agradaa o se de odi eye police station ko ya bia wo koye bia wenye se kasatenten mafom mo fa nche me do nya me Agradaa yesa no ho beton no Ghana memo ha ho beton akwam no nya easy enti na da bia me kase konfo eye ne fie na wo sore beto ye no eni obi a wo kase wa anya pe ade na yedide na wo fie na atom yakonwa ma di me so me kom amotia no eni obi a wakodwoma kwakoto na enye pe
wa tere me chero na se onu okọ dwom na ekotoye me nso ade ne ya busuade me na nana wokom no wawu e na abeto me emfa sa me ya akwala me di ade no ene obi a wakodwom akwakoto no enyepe enti said na Ghana for because na komre kra no ni tumi bia no otumi ho no otumi Agradaa no otumi tension na beat no ene okase na ye fragadam no ye mese no otumi ye real pa kom na no kom no no ne mo tia pa na na adwuma na wayi wo mo boni aye na ye o mo yam Agradaa nante o mo so mpa o ma chew ba bi okoji tumi bia me dunya me sister ade opena asase so bia nyambe ya ama no wa bo mo nim tia pa wakoji ade na ba wo mpa safa na ade ekoma ne wo se ma hye no afi mo tia na nam nkran bontin so basa e di amanfo kura bone opinfo bi timi nam nkran dwom no wato aduane di na mo tia na akowuro ma ese obewo na akwala no na wada no wowo na wasai akwala ipa na ade asafa na ade ekoma no oh ena na ya Afia Schwar snega de no Afia Schwar snega ko se takura de bosombo me ho ban se be ya mani paponi bia metwa ma akwam what you say enkran fo bosom maba me nananom me de me ho bedam mommo me ho ban se be ya ma obunipa bonsam bia e ma metwa ma akwam enti mra wo ne ho da wo no to mo nso ma no body guys o mo guide no ma wanka nkyere o mo se mommo me ho ban na me nkodi nkwase asem na me nkodi me papa size atem na me nkodi me maame size atem esa no enye bosho no wo mo hye no na so mama o sa bambo na ama body guide ya ombo be fu ya no bosho na nyesa na o de ba ye nim ye de nim se ye bo ho ban nti be ma body guide ya obi ntumi nya nkwase asem nkyero obi ntumi emmetwe wa akwa mu obi ntumi fa duane bone ma ana se obi ntumi ma se wo kɔ pade a ye ma ho atirmode ana wo furu plan akwa America wo nya visa sa bosho na ye no hye na wa ma se ye ma bambo ne fa kodi panyin bi atem enye mbere bia Afia bedi obi maame atem no e wo se di o papa ne o maame atem ade o mo nya o mobo o mo bra awu ne de bia manfo ti won atem didie ye choma da pasabi o papa da ade kamena mo ne nyana so ne edi na atem e ya na ye me ya na na nakwenaisha wo kasa no ka say ya na motia bi wa yesa one na no bre hu obi opinfo bi nyemo anu akowura ne mu so aya nkofo mo wo ma na se bia bia nkwada ne nye papa no aya ne bo ehunhun ehunhun empese oba wonyima bosume ba akokora na emma anwumere no anum na wo se wutware wuti dwoma mnidi wuti bedwom na obedidi apɛ baabi dantuo baabi ne kodidi wie edom na wuti mu ne nipa bɔne wom obi obedru kumasodom wonyem no wo ham ham no wo didi enti nipa bɔne ni twom no wo ne se ya no wasai akwala no obekwa akwawo akwala no na akwala na ye jimi na wada ne te se wowo wada wa na otwe ne ketrema na ne tia mo aye kete ne nyina efiri nyinsemu asem no no enye bayi a ho na betumi ayesa wa wunni ani a wunni adure wunni bayi obetumi asai obi ba woni yem sa enti ye bayi asem no no enti ubai be dware akwala no me dware no na madane nipa mo insha Allah me de duro no kana yare ni nyina be kwa na dane nipa emere bi de akwala bi ba sa minyi no yesu siremfo so ye wo akwala bi sa no onye nipa ade so timi da no wo o maame no papa da no obema nana akwachi no wapia benante a o ma cheteretofo no wasan da no ho nipa beda wo timi ma de akwala na bai na me maame no turu akwala no maame no di manim kan na me di akire na akwala no papa we machi timi duru wono no me be yi akwala no na obon hwama na otuko si dua so adan a wo ka kire me se wo hu akwala no maame wodwom onyem no no wo didi eni nti no nso asɛ akwala no enti se wode akwala na ba me wo se me nsane are de a e wo so san kwa ba bi ofiri bai enti apemfo wunyima enidi wa bedwom
enware no obi onyim kura beye bosumi enso mu konkono wonware anwumere no miensa no na etomire buka 2 o'clock na wo kodware emra wo wura dware sa atonso na moti ho fi so wo no to betumi asenyensen no okay I am not the bembese mbusa se adware no e self contained adware ana se compound house ya wo mojadi afrosan wo hu na mu bia no se wo yi oba ya bema je ya na adwofa adware enye bebretimi na ma honhum bebretimi ware maya na omunye kunu no anaju 2 o'clock ana obi oba bi betumi atana se anaju 10 11 na wu kodware wo wura dware abode ja no e wona mo tia waro ti be ma bi obaba be su pe bia na wo be yaso odi waro obia no wo be wu mo tia no be kwa kuno ejino bo ade mi no wo ba ne be ma ni nyina etimi yesa we abema na ujare anaju 12 to 1 ana 10:30 9:30 bia no suma betumi awaro ayo mo tia ba unya yere nware wadu oba no wodi asode nware na obeku ne ese oba no okunkum mema ana bema no wo braya wo ware oba bia na oba na wu ana dwudware enye obedware at 3 o'clock 4 to 5 wadware 6 wadware awie na what me atena se amana bo 9 10 11 sata mo no so moti enso pe baabia efin wo na otimi nyaw watena se am toilet ado anaju 10 afi na okọ public toilet so wo be kono mo so wo ho no so mo pe baabia efin wo mo di bone no mo pe baabia efin wo ba mo ye ni papa no efin wo mo mpe ade moti ane o papa na o bone yo sade nipa na moja di afrosan we mo no ye wo nipa bone no sa no e wo nipa papa no sa no mo so tie nkwa aduro no so yenko so ana ba ma na wo TV ho an wo hwe me no na na kwa Aisha me se be ma odo benanda be ma ne be ma nya adwuma no no wontime mo adwuma ye wo mpam HIV gonorrhea beton ade ayento sika nyina me nsem asorbene me yire nwo defense hepatitis B pressure diabetes na kwa Aisha me pe American lotto na kwa Aisha makwa burochire me nya krata na kwa Aisha me wogana me nya adwuma nye inshallah de nya ne se wo fa me number memma wo adwuma moaye na kwa Aisha me ne ye France gonorrhea di me nya sa ma se de mitimi ko bejo mitimi nko henia afiri mase aye full ball na womas na kwa Aisha se memma adura mo wano mama nanane na kwa Aisha de sa me ne me yire aburochire ye ntumi na ya so da ye bone saa na kwa Aisha se ni nyina eye spiritual asem memo wodura ma opa fa plenty ti no yere mara me hye dura ma mo bedware ebeye ebekọ but dura me pay phone ti me san obio me wasikan a edato mu a sa sikan no sa me ti sa duro no ma na so woni oyire no ma mu dware na mo de bi petepete mo dem a sikan na esen waboboa no nti bayfo bi obeba hobia no sikan ne be di ne nya ebi akwa Aisha me nya ware abusuam ye sa ware ma wo boa na kwa Aisha se mo abusuam na nimunya beba o memma mo aduro mo bedware memma lipstick memma pons memma pencil de beto ani achi abusuam na ware beba fie mo ana kwa Aisha no mi wo ye fie aya kese ye fie na kwa Aisha se ya keso kura na memma fie wo me de da kura no me to sa no ade apro atete ase no ene na me faye ni ye se ya kese abusuam na memma mo ade abusuam no monso mo bedi ya mamoni age enti mame kasa mo nchero HIV etwere chicken pox fibroid hepatitis B junsokurobo me dobnada me kompa mo mentime mo adwuma me waburo kire me krata sama yeden na kwa Aisha asorobe na ama manum wonka na kwa Aisha me kwa be so na mefa so ayeyie anya sika na kwa Aisha me koton ade ayento fa number ne 055 123 2728 055 123 2728 na kwa Aisha me maame pressure dam so me sister diabetes ewie no na kwa Aisha so fa number na ofrem ya insha Allah ayarsa ne ani jebe ye wode
Nana kwena sha se wo fa ne number na inshallah o ayaresa ene kunumdie ebe ye wo dia pa ebusua aha na be ma ye kwan ye de yenkomo twetwe ne nyina besi e de ma na wa won so hwe ye me ye sure say won so bi wa boy ya de so na wo hunu say duro so wo baabi e de twen wo pa e to se fa number ne friend no e di amage so a ene aso na ba na na akua makraw nana bompa ma ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ka kokarta ka doki lamban waya naka kira ne in kana Niger ne kana Mali ne kana Kano ne kana Sokoto ne Borno kake ne Zaria kake ne duk inda kake farfajiyan ka san Hausa duka baki daya in dai ba ka san Ghana ga ko da ka san Ghana gane doki lamban waya naka kira ne insha kowane irin cuta ne Allah ya bi ta kaina yayi maka jinya assalamu alaikum amin amin ebusua yakra